onda se obično koriste športisti za oporavak posle napornih treninga, tako da možete, recimo, šta je bilo zanimljivo za vrijeme olimpijade u Riju, Michael Phelps dok je plivao imao je po tijelu svuda ove krugove i onda pošto Baguan ostavlja te, da kažem, kao otiske modrice, to prođe posle par dana, kao tupnice izgleda. Tako da Michael Phelps dok je plivao, cijelo tijelo mu je bilo u krugovima, možete naći slike i onda je cijel svijet bio šta mu je ovo, šta mu se desilo. Ali on je posle toga izbacio sliku na Instagramu da je išao na terapiju Baguana i da cijela američka delegacija, dakle, svi sportisti koji su bili u američkoj delegaciji na olimpijadi su imali svog ljekara kineske medicine koji su takvi. Veoma je važna kineska medicina za sportske povrede, a ovdje imamo model. 大家讲一下，哎呦，我给大家讲一下啊，这个呢就是说，刚才大家就是在这个摸脉啊，我们叫诊脉，在诊脉的过程当中，就是你胃不好也好，你头胃不好也好，就是哪儿痛，然后呢，为什么通过这个把脉给你诊断出来呢？人体的这条线它是一个经络，这个经络每一个经络有好多穴位点。穴位点，比方说胃不好，我虽然胃不好，但是反映出来呢是某一个点来治。比方说我这个刚才说不是按这个地方吗？这个地方它的反应区一直通过这个经络一直到胃。啊，所以说你中医的神奇就是它通过一个反射区来给你诊断治疗，通过这儿治疗，这儿有病反射到这个地方，这个地方一治疗它就胃又好。Model tijela sa meridijanima, imate to i na ovom posteru iza. Dakle, naše tijelo je podijeljeno na meridijane na kojima se nalazi niz akupunkturnih tačaka. Tako da dok se opipava puls, vidite ovdje na modelu da postoji više tih kanala i više tačaka, tako da se prilikom opipavanja pulsa može zapravo vidjeti gdje je u stvari najveći problem, a vidite koliko je tačaka recimo na glavi i na stopalima, kao i na prstima i na dlanovima, najviše se tu tretiraju problemi. Dakle, kod nas obično kad nekoga boli vrat, njemu se masira vrat, ali u Kini nije. Vas boli glava, vama masiraju šaku. Boli vas želudac, masira vam neko stopalo. Dakle, zato što te tačke koje regulišu određene probleme se nalaze na drugim mjestima. Zbog toga ljekari detaljno proučavaju ove tabele, vode se njima, znaju normalno na kojem meridijanu, koji meridijan reguliše, koji meridijan povezuje koje organe. I to je veoma važno prilikom tretmana liječenja za regulaciju ravnoteže yin i yanga, da bi se regulisali ti problemi, da bi se bili u balansu. Otprilike ovdje, dakle otprilike sredina. Ako imate problema sa mučninom dok se vozite kolima ili nekim, dakle, za to možete ovdje da pritiskate, to mnogo pomaže. To za glavu. To kod nas kažu, ali evo, po kineskoj medicini nije, ovdje pritiskate za glavu, ovo vam je za stomak više, za mučninu. Čak i za rješavanje tiskobe, kad je prediskusa. Mislim da sad idemo u donje.